Labisa. Hati mwana wanje Bruce ya program ina bekugambire bunyera kushwera. So ujenye tujenze twashitama twatungire kiro tututire kwa kana twarugo Easter. So kuna benagament nyenda ngo izo ntwere bwena kan kokire kamwana wanje mpe mukono. Choka nechiteka teko kirungi. Nechiteka teko kirungi munonga manya kugira abanywana bawe. Ninga kugire mkago nicho kirungi. Hati mwene hati iwe sente kumje kushitama hati iwe ino hozinga yote katekera ujenye musaho ino hozinga. How fast do we have this? Sente nyine ho sente tinga tungire nyingi. Agambye iki? Kungakana ko kungura mushina ko buje bikabanywana beka bamukorire nyine ho hati shanye ne mitwaro nkaga. Agana marwa. Emitwaro nkaga. Nero ndakora ujenye. Ora mwana wanje tebekine. Kati sine shonga kandi mweno boine banywana bawe nabasa kutwera ninga nabasa kuhereza sente kanje kinakutere sumu nakuteshikana ora banywana banje ko kuna nagande torare ujenyi bwa byaranga bo abana kubamkorira ujenyi kandi ati yo kukinkumanya nyoni niza kusinga hapo ari imba ati ko kuntwera nango wampa yo kamiliyoni kemwe nanga amosi yampa yo miliyoni kibiri Kaniti hapo shembaga nitahika Netaho. Unga mwana wanje kana bene njango kuwaje Kampala wagira amagezi ukagumiza muri yo musuru. Banange. Ngaha. Ora mwana kumpa miliyoni 2, kumpa miliyoni 1 tukuziyanka. Yo zakubura mukama wobujenyi. Ninga no jango obujenyi nemikoko no rugoko nenyisho nenjere no bushoke kutukanga no koro obujenyi. Banange. Nda bwencha boko ngaboro nuko kumutaha. Aboro muya yo jango kusabisho gawago. Shino maisa ngo muntu omoro takora mbaga. Bano ujenye no babagiga bonka. Ushana banywana banje ona nani ona Bruce wabura kuntwera. Nimba ni mango mukago musto goro no shoko. Nabonga narota mutwere ninga ngo obujenyi bwamaze mujenyi nimba ni kifere. Nyo Bruce ni kombintu bye bitine bijemere bijao bitine muho. Yori yaho iwe ngo yebuze kwerebera wabura kushirangwa kugira kuwata hakabiri. Tubanzo nango kesho ekanango oketereza neno kaiza kushira mukazi noza kumushana mutanka inaza kuriya Mazima. Ninga ntitwera oineki toine choine yuno jangu nakake yakozo byenyi nino za nyendo ko byenyi mana we munabona umusinga ntizatu batuyatu bamara mama sente mucheza okwezi ko kwanza kwa kabiri omukazi omuteragera ningo oza kushama shametu kanagenda ere sente zitu sfera busha tugikifire Ari imba. Etuba ko takwenda kuya bushaka kugamba bingi cyo nyuma y'ikutamani no ko ngiro kwetwa okashangora hanga bishoko no maisa ko kota ndaraho takuterenga Jesus we hatiro gambo byenyi ngaro ko byenyi ngoyineki oriyaho wenkana necho kuzwachi kuremere ukamwicha abantu mutakugire isoni amwicha abantu mutakushwara nobo kureba Uganda buzimantu yaboro tfoboro kanyo Bruce ndokubagambira hata nkiwe hato ineki nango ko no gamba abanywana babo gambito oriyarevochi Oriarevo nitwe ukati nonda kweteka munanga gakakora ubujenyi nakakuya kozo ubujenyi mesa ngo ubukore noza kubukora uri muka akuntwere kwa kutere kwa heze nankati je tukutwere kutura hezo go mukazi noza kumurisa Mazima. sira kwata tikamukuriyaho Agambye iki? mancho kushangana mudiya mushaya bakazi mbatoga kat tubabariyaho akati mukubasa kubarebera Ibintu bigumire tubiyorobe nakache. noja ngo kokora ubujenyi no waheza kokora ubujenyi to kwateze mitoro nkako katanuka ka business ukakora ukanyo busuri nyewe kandi ko ntina nja kwata mfutera mweze ezenyisho zikwata nshikamo mushenyi zitera mwe pibiro gwari My lord. I wonder. This man. Ibintu bigumire. Kampala Katare twija n'amakuru marungi ahariho munya-Uganda uri kutura muri Abu Dhabi UAE twakuretera ebyo kuyanya murungi ebikurwa munsi yitu Uganda omuriye harumwe byose ebitoke ebitakuri muhogo ebyo kunywa byona types zona zakazire Rockboom Coca-Cola byone byo kumanya entangawuzi izo tusangiye ahaduka rite rukushangwa muri Abu Dhabi Amdan Street hihi na Russian Embassy ninga no wasoksterana